nilivyosema, majina yangu naitwa Gion. Mungu alivuze amazina yitwa Gion. Mimi ni mchungaji. Wewe ni mshumba. Ninafanya kazi na kanisa la Nkurunziza. Akorana n'itorero ry'Inkurunziza. Na pia ninakuwa mwalimu wa chuo cha Biblia. Kandi ni umwarimu mu ishuri rya Bibiliya. Nafundisha kwa nchi mbalimbali za Afrika. Agenda yigisha mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Kwa asili yangu mimi ni Mkongomani. Kavukire ni Mkongomani. Lakini naishi Rwanda miaka 18 sasa. Ariko atuye mu Rwanda maze imyaka 18. Namshukuru Mungu kupata nafasi ya kualikwa. Anashimira Imana kuba yarabonye umwanya wo kumurarika. Naanza kushukuru uongozi wa kanisa. Anashimira ubuyobozi bw'itorero kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele yenu. Umuha umwanya wo guhagarara imbere yanyu. Na washukuru na ninyi arabashimira namwe kupata nafasi ya siku ya leo kuko mwabonye umwanya w'igitondo cy'umunsi ili kwa pamoja tujifunze na neno. Kugira ngo twese hamwe twige amagambo y'Imana. Bwana awabariki sana. Imana ibamugisha. Bwana awabariki sana. Imana ibamugisha cyane. Leo tutaongea juu ya kuwa mwanafunzi. Uyu munsi turaganira kuba umwigisha. So I will tell you also, nitajaribu kuwa polepole kusudi utafsiri wangu aeleze vizuri. Ubwo aragerageza kugenda gahoro gahoro kugira ngo umusemuzi abashe gukurikira neza. Mwanafunzi wa Yesu ni nani? Umwigishwa wa Yesu ninde? Mwanafunzi wa Yesu utamjua namna gani? Umwigishwa wa Yesu uzamumenya gute? Nani mwanafunzi asubuhi ya leo? Ninde umwigishwa muri iki gitondo cy'umunsi? Hili neno lina ugumu kwa kutafsiri. Iri jambo rero rirakomeye kurisobanura. Kwa sababu watu wengi wanalipatia tafsiri tofauti. Kubera ko abantu benshi bariha ubusobanuro butandukanye. Lakini asubuhi ya leo, ari mu gitondo cy'umunsi, kwa dakika chache, mu minota mike, nitajaribu kuleta tafsiri ya mwanafunzi kulingana na Biblia. Aragerageza gusobanura umwigishwa bijyanye n'ibiri muri Biblia. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu nadufashe cyane. cyane. Kwanza mwenzio, wewe mwanafunzi mwiza. Baza mugenzi wawe nguru umwigishwa. Kuja kanisani, kuza mu rusengero, kuwa na Biblia, kuba ufite Biblia, kuimba, kuririmba, kufundisha, kwigisha, haijamfanya mtu kuwa mwanafunzi. Ntabwo biragira umuntu kuba umwigisha. Katika kanisa la Kristo, mu itorero rya Kristo, kuna watu wa aina mbili. Hari abantu b'uburyo bubiri. Kuna watu wamoja wanaingia na kutoka. Hari abinjira no gusohoka. Na hao wanaitwa ni wa Kristo. Nabo bitwa ba Kristo. Ukristo sio kuwa mwanafunzi. Ubukristo ntabwo ari kuba umwigisha. Unaweza kuwa Mkristo na uko mwanafunzi. Ushobora kuba umukristo utari umwigisha. Ukristo ni jina lako. Ubukristo ni izina. Agendeye kuri ibi bice bine, wowe nawe wibaze mbese uri mu kihe gice? Katika ile process ya kufanyika kuwa mwanafunzi wa Yesu. Muri urwo rugendo rwo kuba umwigishwa wa Yesu. Uko pamoja? Turi kumwe. Sehemu ya kwanza ni kundi la watu wanaoitwa Ngwino Urebe, njoo uone. Igice cya mbere ni abantu bavuga ngo Ngwino Urebe. Ngwino haiko ya kanifani. Ntabwo ari we ni urugero. Sema ni urugero. Anaturepresente sisi wote wa Ngwino Urebe. Mtu ambaye amempokea Yesu. Ngwino Urebe ni umuntu wakiriye Yesu. Na huyu mtu hajaonyesha ushirika wake mzuri na Yesu. Ariko narerekana imibanire n'Imana. Amempokea Yesu. Yakiriye Yesu. Nasema haiko ndugu hapana ni urugero. Ntabwo ari gasongo ni urugero ari gutanga. Lakini bado anavuta sigareti. Ariko akirimo itabi. Anatoka kanisani kwa repetition. Avuye mu rusengero muri repetition. Lakini wakimkwaza pala anakuwa shati anapigana. Bamusitaza gato hari hanze akakora mishaka akarwana. Kwa hiyo ni mtu ambaye anampenda Yesu, anakuja kanisani lakini tabia yake inaonesha sijui. Yake kwenye konele France inaonesha faible engagement. Engagement yake iko kidogo. Uwo ni umuntu wakunze Yesu, ariko yerekana ko akunda Yesu, ariko intege nke zigatuma ajya muri
ibyo bintu. Sasa huyu mtu anapenda Yesu. Uyakunze Yesu. Sasa ili kumsaidia au mwanafunzi mzuri, kumufasha kugira ngo umwigishwa hatutamweka kando. Ntabwo tuzamushyira ku Na ruhande. mafundisho ya kuweza kumsaidia, Hari inyigisho zishobora kumufasha, ya kumfundisha kumwigisha kusudi aingie kwa hatua ya pili. kugira ngo atere intambwe ya kabiri. Na Yinjire mu ntambwe mafundisho ya ya huyu kabiri. mtu Inyigisho z'uyu muntu anahitaji kupewa mafundisho yibanze. yego akeneye inyigisho z'ibanze. Kwa Kifaransa wanasema anahitaji mafundisho ya ABC de l'évangile affermissement, mafundisho ya maimarisho. Arashaka avuze akeneye inyigisho zitangira kuri ABCD kugira ngo abashe guhagarara. Hajahitaji mafundisho ya mifupa, anahitaji maziwa. Ntabwo arakenera inyigisho z'amagufa, ahubwo akeneye iz'amata Ili aingie kwa hatua ya pili. kugira ngo yinjire mu ntambwe ya Kufika kabiri. kwa hatua ya pili. Kugera ku ntambwe ya kabiri. Haleluya. Tuko pamoja? Hatua ya pili Intambwe ya kabiri ni hatua ya nifuate. ni intambwe yo kumurikira. Hatua ya kwanza ni ngwino urebe. Intambwe ya mbere ngwino urebe. Hatua ya pili sasa ni ya nifuate. Intambwe ya kabiri murikira. Hapa baada ya kupokea mafundisho ya msingi, nyuma yo kwakira inyigisho z'ibanze, anaingia kwa hatua ya pili, anaanza kumfuata Yesu, kujikaza kumfuata Yesu. yinjiye mu ntambwe ya kabiri, arimo aragerageza gukurikira Yesu. Watu wengi wako kwa hii hatua kabisa. Abantu ba mbere bari kuri iriya ntambwe ya mbere. Uko kanisani, ari mu rusengero, hajaacha dhambi. ariko ntarareka ibyaha. Uko kanisani, ari mu rusengero, lakini haonyeshi kujitoa kwa vitu vya Mungu. ariko ntaragerageza ubwitange mu mirimo y'Imana. Unaweza kuwa tunahubiri na yuko anasinzia. Ushobora kwigisha, bashobora kuvuga ubutumwa arimo asinzira. Uko mnaomba na yuko kutelefoni. Mwasenga nawe yigiriye kuri telefoni. Sio mbaya, Ntabwo ari ni bibi, kwa sababu ndio hali ambayo angali nayo. ntabwo ari bibi, ariko impamvu ni uko ariko rugero arimo. Hajaona umuhimu wa kuomba, hata umuhimu wa kuwa na Biblia. Ntaragera umwanya wo gusenga cyangwa ngo asome no muri Bibiliya. Ukikawia kidogo kwa ibada anaondoka naenda. Mwatinda gato mu iteraniro Sababu akizera. hajamanifeste engagement ya kutosha. Ntabwo ara Lakini ya kufuata ariko intambwe ya kabiri ni hatua inaitwa nifuate. ni intambwe ivuga ngo nkurikire. Katika hii hatua sasa Muri iyi ntambwe rero anaanza kuonyesha njia ya kumfuata Yesu. atangiye kwerekana inzira yo gukurikira Anaanza Yesu. kuonyesha njia ya kujizuia. Atangiye kwerekana inzira yo kugira Lakini hiyo yote inatokana pia na mafundisho. ariko ibyo nabyo biva mu Baada ya nyigisho. kutoka kwa hii tabia, Iyo avuye muri iyi ngeso anaingia mu tabia nyingine. agiye mu yindi ngeso. Inaitwa resto avec moi, kaa nami. Gumana nanjye, Kaa nami. gumana nanjye. Tuko pamoja? Sasa mwili tabia hii Iyi ya anakomana. gatatu arakomeye, Alishakomana. yatangiye gukomera. Kwa sababu alishajenga ushirika wake na Yesu. We yamaze kubaka kubana n'Imana na Yesu. Haya yote ninayosema yanapatikana katika Biblia. Si maneno ya Ayo Biblia. yose avuga ari muri Bibiliya, ntabwo ari amagambo. Hatua ya kwanza ni njoo uone. Intambwe ya mbere ngwino urebe, Hatua ya pili unifuate. iya kabiri ngwino umurikire, Hatua ya tatu kaa nami. iya gatatu gumana nanjye. Katika hii hatua ya kaa nami Iyi ntambwe yo kugumana nanjye anakomana. arakomeye. Hapa anaweza kutoa bila kusukumwa. Ashobora kwitanga nta gahato. Kwa hiyo hatua ukimwomba pesa anakimbia kanisani. Iyi ntambwe ya mbere wamusaba amafaranga agafunga mu Ukimwambia rusengero, ubatizo wakati mwingine anabisha. wamubwira kubatizwa akagira Kwa sababu mambo yenu yote hayaelewa. amagambo yanyu yose ntabwo arayakurikiza. Lakini kwa hiyo hatua anaanza kusobanukiwa na mambo madogo madogo. Batangiye gusobanukirwa n'amagambo make make. Hiyo yote ikifuatana na mafundisho. Byose bikurikira. Sasa kwa hiyo hatua iyi ya gatatu anakomaa. arakomeye. Anatoa fungu lake la 10 bila kusukumwa. Atanga icya 10 adahaswe, Anaonekana kwa ibada. araboneka mu iteraniro. Na kwa hiyo hatua sasa Iyi ntambwe anaanza rero kuwaita watu wengine kuwashuhudia. atangira guhamagara abandi. Sasa kwa hiyo hatua Iyi ntambwe ya kane, ambayo ni hatua ya 4 iyi ntambwe ya kane inaitwa ni kukaa ndani yake. kuguma muri njye. Huyu amekuwa Mkristo mtumishi tena kazi. Uyu yabaye umukristo, umukozi ukunda umurimo. Amemaliza kumwelewa Kristo vizuri. We yamaze gusobanukirwa Na Kristo. Yesu akirudi,
Yesu nagaruka. Huyu anaweza kwenda mbinguni. Huyu ashobora kugenda. Huyu naye anaweza kwenda mbinguni. N'uyu nawe ashobora Na huyu kugenda. anaweza kwenda mbinguni. N'uyu ashobora kugenda. Lakini hapo tunaenda mbinguni ya mfano. Ariko Huyu ana matatizo. aracyafite inzitizi. Kwa sababu bado angana na changanyiko. Kubera ko akivangirwa. Ili kuwasaidia vizuri, kugira ngo bafashwe neza, inahitajika pawepo na mafundisho. Birasaba inyigisho. Kwa sababu kwa kila kiwango kuna mafundisho ya kuwasaidia watu. Buri rugero hari inyigisho zo gufasha abantu. Haleluya. Amen. Sasa naomba kwanza mgeukie mwenzako mkawaze kushika mkono. Mugenzi wa mufate mu kuboko. Angalia kwanza kwa macho. Murebe mu maso. Mweke mwana maboko. Mweke moya. Muangalie wewe uko kwa hatua gani baada? Ubaze mugenzi wawe mwahanya amaboko ngo wowe uri kuyihe ntawe. Katika kanisa Mu rusengero. muulize mkanisa muri kanisa. Mubaze muri urusengero Au rwacu. muulize maisha yako, uzima wako. Cyangwa mu mibereho yawe ya Mungu. Shika mkono wake ndugu yako. Mufate ikiganza. Muulize tu mibereho yawe. Umubaze ngo mu mibereho yawe Kihe kichiro? uri mu kihe cyiciro. Nafikiri Natekereza maisha yetu na hatua yetu inaweza kukuambia uko mtabia gani. ubuzima bwacu n'ibyiciro turimo bishobora kukubwira neza aho uherereye. Lakini habari njema ni hii. Ariko inkuru nziza ni iyi. Mkila kichiro hapa Muri buri cyiciro hano kuna mafundisho ya kuweza kukusaidia. hari inyigisho zishobora kugufasha. Haleluya. Amen. Kuna mafundisho ya kuweza kukusaidia. Hari inyigisho zigomba Kuna kugufasha. mafundisho ya kusaidia wewe hiki kichiro. Hari inyigisho zifasha abo muri iki cyiciro. Na katika hiki kichiro No muri iki cyiciro kuna mafundisho mwanafunzi wa Yesu ili akamilika anapaswa kumaliza miezi 13. kugira ngo umunyeshuri wa Yesu n'umunyeshuri agomba kumara imyaka 13. Amezi 13 so. Miezi 13 manake ni mwaka mzima na miezi mingapi? Na miezi moja. Ubwo ni umwaka n'amezi abiri n'ukwezi kumwe. Kwa hii sehemu ya pili Iki cyiciro cya kabiri mafundisho anapaswa kumaliza miezi 9. agomba kwiga inyigisho mu gihe cy'amezi 9. Kwa hii Iki cyiciro huko mafundisho yanapaswa kumaliza miezi 3. we agomba kwiga inyigisho mu mezi 3. Lakini kwa hii Kuri iki cyiciro mafundisho yake ni maisha yake yote mpaka bila Yesu. inyigisho ze ni ubuzima bwe bwose kugeza Yesu agarutse. Sema amina. Amen. Tunashukuru Mungu Turashima Imana kwa sababu mpango mlio nao huwa maselulu kubera intego mwihaye y'amatorero y'ibanze unaweza kuwasaidia sana kuweza kutoa hii mafundisho mu maselulu. byabafasha kugira ngo izi nyigisho nazo mujye muzitanga mu matorero y'ibanze. Lengo la Yesu Intego ya Yesu kutusaidia tukomane. ni ukudufasha kugira ngo dukomere. Lengo la Yesu Intego ya Yesu kutusaidia tumjue yeye vizuri. ni ukudufasha kugira ngo tumenye Yesu neza Kupitia neno la Mungu. tunyuze mu ijambo Nataka ry'Imana. niseme kwa watu wangu. Agiye kuvuga gutya. Ni rahisi sana kumtambua mtu aliye Mkristo na mtu aliye mfuasi wa Yesu. Biroroshye cyane kumenya umuntu w'umukristo n'uwakurikiye. Mimi siamini kama mtu ni mfuasi wa Yesu miaka yote hii yuko kwa kanisa hili lakini haubaki na Biblia. Wewe ni mfuasi wa Yesu. Ntabwo yemera ko umuntu wakurikiye Kristo amara imyaka yose mu rusengero atagira na Bibiliya. Mtu ambaye anasema ni mfuasi wa Yesu Umuntu uvuga ko yakurikiye Yesu anapopata mshahara wake kutoa fungu la 10 mpaka tuombe tufunge mapepo yote ndio anatoa. umuntu w'umwigishwa wa Yesu wakurikiye Yesu kugira ngo atange icya 10 birasaba gusenga cyane kugira ngo abohoke abone gutanga icya 10. Mtu ambaye ni mfuasi wa Yesu Umuntu wakurikiye kuja Yesu kanisani mpaka usukume mpaka wakubembeleze. kugira ngo uze mu rusengero baguhate baguhendahende. Kuna vitu vingine ambavyo tunavifanya kwa sababu ya utoto. Hari ibintu dukora kubera ubwana, Lakini tunapokomaa tunafanya mambo mengine kama watu wazima. ariko iyo tumaze gukura dukora ibyo abantu bakora. Naomba uwe mzima kwa jina la Yesu. Ube muzima mu izina rya Fanya mambo Yesu. kama mtu mzima kwa jina la Yesu. Ukora amagambo y'umuntu mukuru mu izina Kama rya uko Yesu. kichiro, Niba ukiramba fanya nguvu sana uende kwa Isaya. koresha imbaraga zawe kugira ngo ujye Aliye hapa naye kuhakana. afanye nguvu aende hapa. Uyu nawe agerageza agere muri iki Aliye hapa cyiciro. naye afanye nguvu aende hapa. Uyu nawe akoresha
imbaraga kugira ngo Basi kwa kumaliza ngoja niwapatie alama 10 au 7 tu za wanafunzi wa Yesu. Kugira ngo ndangize reka mbabwire ibimenyetso 10. Lakini sitaimaliza yote kwa haraka tu. Ariko ntabwo abirangiza zose aragira vuba vuba. Jamani tunaweza kuwapigia makofi hao jamani. Wakomera. Mathayo sura ya 5. Mathayo ibice 5. Kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka wa 12. Guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 12. Biblia inatupatia tabia za mtu aliye mwanafunzi wa Yesu. Biblia itwereka ingeso z'umuntu wabaye umwigishwa wa Yesu. Biblia inatueleza vizuri ya kwamba kwa kumjua mtu aliye mwanafunzi wa Yesu, hatuhitaji kuomba, hatuhitaji maono. Biblia itwereka neza kugira ngo tumenye umwigishwa wa Yesu, ntabwo dukeneye gusenga iyerekwa kugira ngo tubone kumuntu. Vitu ambavyo vinaonekana wazi kwa maisha. Ni ibintu bigaragara mu buzima bw'umuntu. Katika Injili ya Yohana Yesu anasema hivi. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 15 na 14. 15 na 14. Yohana 15 na 14. Yohana 15 ku murongo wa 14. Tusomee kwanza hapa. Mwalimu tusomee. Somebody can read for us. 15 na 14. Yohana igice cya 15 ku murongo wa 14. Yohana igice cya 15 murongo wa 14 haranditse ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Nimukora ibyo mbategeka. Huyo ni Yesu anawaambia wanafunzi wake. Yesu niwaambia abigishwa gutyo. Maana kila mtu alikuja anamwambia Bwana niko rafiki yako. Buri umwe wese mu bigishwa be umwe araza akavuga ngo ndi inshuti yawe Yesu, ndi inshuti yawe. Anataka kuwa wanafunzi wake. Abandi bakaza ngo Yesu turashaka kuba abigishwa bawe. Na Yesu anawapatia sheria moja. Yesu yabaye itegeko rimwe. Anawaambia mtaitwa wanafunzi. Muzitwa abigishwa. Mtaitwa wafuasi. Muzitwa abankurikira. Wakati ambapo igihe mtakapofanya yale niliyoamuru. Muzakora ibyo ushaka. Na Yesu ametuamuru nini? Yesu yatubwiye. Yesu ametuamuru kutembea sawa sawa na neno lake. Yesu yatubwiye kugenda neza biringaniye n'ijambo. Kutokana na hili shairi dukurikije iki gice tunaona ya kwamba sio wote walio wafuasi wa Yesu. Ntabwo ari abantu bose bakurikiye Yesu. Hata kama inaweza kuhubiri. Nubwo wavuga ubutumwa. Hata kama inaweza kuwa na Biblia. Nubwo waba ufite Biblia. Lakini kama sitendi sawa sawa na vile Yesu anavyoniamuru. Ariko sinkora ibyo Yesu ashaka. Kwa hiyo mimi sijakuwa mfuasi wake. Ntabwo ndamu uwakurikiye Yesu. Yesu anasema ya kwamba mtakuwa marafiki zangu. Yesu yaravuga ngo muzaba inshuti zanjye. Kama mnatenda yale ninayowaamuru. Nimukora ibyo bategeka. Na katika Mathayo sura ya 5, Mathayo ibice 5. Yesu anatupatia sura au hali tabia ya mfuasi mwanafunzi. Yesu araduha urugero n'ingeso z'umwigishwa wamukurikiye. Ya kwanza anasema hivi. Cyambere avuga ngo wanafunzi wa Yesu anapaswa kuwa ni maskini wa roho. Umwigishwa wa Yesu agomba kuba ari umukene mu mutima. Anapaswa kuwa ni maskini wa roho. Agomba kuba umukene mu mutima. Tunaposema maskini tunataka kusema nini? Iyo tuvuze umukene turashaka kuvuga iki? Maskini wa roho, umukene mu mutima ambayo bila ambavyo mwili unataka vitende, ni wa muntu ibyo umubiri ushaka ko akora, lakini kwa sababu anampenda Yesu, ariko kubera ko akunda Yesu, yeye anajizuia. akifata. Amen, amen. Amen. Tuko pamoja? Turi kumwe. Kuna vitu ambavyo mwili unakutegeka. Iba ile telefoni ni. Hari ibintu bibiri dutegeka akatubwira ngo iyi telefone cyangwa akora ibindi, lakini roho inakuwa hapana. Ariko umutima ukakubwira ngo ya. Mwili unatamani uibe basi. Umubiri ukeneye kwiba, lakini roho inakwambia acha. Umutima ukakubwira ngo ya. Unapoacha, iyo uretse, ninasema unakuwa maskini wa roho. Ubaye umukene mu mutima iyo uretse. Kwa sababu umejinyima kile ambacho mwili unataka kusukuma utende kwa ajili ya umubiri ukubwira gukora, ariko urabireka kuko umutima ukubujije. Umaskini haiko kukosa pesa. Ubukene si ukubura amafaranga. Umaskini una tafsiri za aina mbalimbali. Ubukene busobanura ibintu byinshi. Kuna wakati tunaweza kuwa maskini wa kukosa pesa, hari igihe twaba abakene bo kubura amafaranga, lakini kuna wengine ni maskini wa kukosa afya. Hari abandi bari abakene bo kubura imibereho myiza. Namfahamu rafiki yangu mmoja,
ndibuka inshuti yanjye imwe ana pesa ule mtu. afite amafaranga, Ule mtu ana pesa. afite amafaranga Lakini ana matatizo. ariko afite ibibazo. Licha ya kwamba ana pesa, Nubwo afite amafaranga amekatazwa kula kitu kilicho chochote kile. ariko yabujijwe kurya ikintu icyo ari cyo cyose. Maisha yake yote anakula vitu viwili. Mu buzima bwe bwose arya ibintu bibiri. Anakula mboga inaitwa mboga uchungu, sijui kama. Arya imboga bita isogo. Okay. Hiyo tu peke yake Nicyo gusarya pamoja na ugali wa mtama. n'umutsima w'amasaka. Maisha yake yote. Mu buzima bwe bwose. Lakini unapoangalia pesa alizonazo, Ariko iyo urebye amafaranga afite, unapoangalia utajiri alionayo, iyo ubonye ubutunzi afite, lakini ana utajiri ila hana afya. afite ubutunzi ariko ntafite imibereho myiza. Haleluya. Amen. Unapokwenda nyumbani kwake wanaandaa meza. Iyo ugiye iwe usanga bateguye imeza nini cyane. Yeye ana utajiri wa pesa, Uba afite ubukire bw'amafaranga, lakini sisi tuna utajiri wa kula. ariko twe dufite ubukire bwo kurya. Tunajiservira wa problem. Turarya Na nasi ipinde tunakubisha. ibintu byose tukarya, Ipinde tunakubisha. ikishe cyose Kwa hiyo tukarya. wakati huo mimi ninakuwa tajiri wa afya, yeye ni tajiri wa pesa. Muri icyo gihe njyewe mbaye umukire w'ubuzima, we ni umukire w'amafaranga. Mwanafunzi wa Yesu, alama ya kwanza atakuwa maskini wa roho. Umwigishwa wa Yesu, ikimenyetso cya mbere, we azaba Maskini wa roho. umukene mu mutima. Alama ya pili, Ikimenyetso cya kabiri, wanasema yule, alama ya pili atakuwa heri wale wanaoudhiwa. Isero kumsori. Mwanafunzi wa Yesu kila mara anaudhiwa. ikimenyetso cya kabiri kiri hano mu Bibiliya kivuga ngo hahirwa anayehu Udhiwa. Kwa anaudhiwa. Wewe unaweza kufikia. Mathayo kitendo kitu cha gatanu mrongo wa kane. umurongo wa kane haravuga ngo hahirwa abashavu. Abashavu la ce sont les affligés, je ne connais pas tellement ça, mais les affligés. Abashavura murabazi. Mwanafunzi wa Yesu Umwigishwa wa Yesu anashavura kabisa. arashavura. Na anashavura tu ya nini? Ese ashavuzwa Hiyo n'iki? sont des contraintes zenye zinafanya asiwe kama watu wote. Hari ibintu ahura nabyo bituma atamera nk'abandi bose. Anaishi dunia wa watu wote, Atuye mu isi irimo abandi bose, lakini hatendi kama watu wote. ariko ntakora nk'abantu bose. Sema amena. Amen. Unaishi na watu mkate yako. Uturanye n'abantu mu mudugudu Unaishi na wawe, watu kwa kazi yako. uturanye n'abantu aho Lakini ukorera. kuna mambo hautatenda kama na wao. Hari amagambo utazakora asa Kwa n'ay'abantu sababu hiyo unaudhiwa. kubera ko ushavuye. Lakini heri mwanafunzi wa Yesu anayeudhiwa, Hahirwa umwigisha wa Yesu ushavura kwa sababu atafariji. kubera ko azahumuriza. Tabia yake ya tatu, Ingeso yawe ya gatatu, mstari wa tatu, Eroile de Bonnet, hahirwa abagwaneza, watu wanaotenda mazuri. abantu bakora ibyiza. Mwanafunzi wa Yesu hatakosa kutenda mazuri. Umwigishwa wa Yesu ntabwo yabura gukora neza. Jana usiku Ejo nijoro nilikuwa natoka mahali, nari mvuye ahantu alafu onivo ya meka kwa mji, hafi ya beka yo mu mujyi, nikakutana na mtu mmoja yahuye n'umuntu umwe anavaa vizuri, yambaye neza lakini anachanganyikiwa. ariko yavangiwe. Sasa nikamwona huyo jamaa anakaa, Amubona yicaye, alafu na machozi yanatoka. amarira aragwa. Kwa hiyo nikamuuliza, ndugu, kuna shida? Aramubaza ngo ufite ikibazo? Akaniambia, ndugu yangu, nina shida. Aramubwira ngo mugenzi wanjye afite ikibazo. Shida zangu ni mbili. Ingorane zanjye ni ebyiri. Nimetoka sehemu fulani kuja hapa Kigali. Navuye ahantu runaka nje i Kigali. Sasa nilikuwa na rendezvous na mtu. Nari mfitanye gahunda n'umuntu. Sasa ule mtu namkosa. Uwo muntu namubuze. Nakujaribu kumpigia simu simu. Nagerageje kumuhamagara kuri telefone sinamubona. Sasa na mimi nilitaka kurudi. Nanjye nakeneye gusubirayo navuye. Nilikosa msaada. Nabuze imfashanyo. Nikamuuliza, hayo unayosema ni kweli? Ibyo uvuze, aramubaza ngo ibyo uvuze ni ukuri? Akanionyesha dossier yake ambayo alipaswa kudepoziwa ule ndugu ya kazi.
amwereka ibyangombwa yari afite yagombaga gutanga kuri wa muntu bijyanye n'akazi, amwereka umwirondoro we, abona ko ibyo amubwiye ari ukuri. Kwa sababu mahitaji aliyokuwa ananiambia nilikuwa na uwezo wa kumtimizia. Kuko ingorane yamubwiye afite n'ibyo yari akeneye we yashoboraga kubimufasha. Nikajaribu kumsaidia. Yagerageje kumufasha. Wanafunzi wa Yesu atatenda mema kulingana na uwezo alionao. Umwigishwa wa Yesu azakora ibikorwa byiza bijyanye n'ubushobozi afite. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Nataka leo wakati wa kutoa sadaka utoe sadaka sawa wanafunzi wa Yesu huku ikijishobozi ufite. Ndashaka uyu munsi mu gihe cyo gutura uture mu mwigishwa wa Yesu bijyanye n'ubushobozi ufite. Hiyo Yesu haitaki kusukuma ndugu yangu. Umwigishwa wa Yesu ntahatwa. Haitaki kubembelezwa. Ntabwo akeneye kumuhendaheza. Responsibility yake. Ni inshingano ze. Anafanya kila kitu kulingana na uwezo alionao. Akora buri kimwe cyose bijyanye n'ubushobozi afite. Yesu ali ndani yake. Kubera ko Yesu ari muri we. Neno la Mungu hilo ndani yake. Ijambo ry'Imana riri muri we. Linamuongoza. Riramuyobora. Haleluya. Amen. Nataka wewe uwe mtu unayetenda mema kulingana na uwezo ulionao. Ndashaka ko umuntu ugira neza bijyanye n'ubushobozi ufite. Bila hata kukazwa. Utahatwa. Lakini unafanya kwa sababu ya neno la Mungu ulitenda. Ariko ukabikorera kubera ko Wanafunzi wa Yesu anasema pia chapitre verset 6. Et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Wanafunzi wa Yesu tutamjua ile nyota aliyonayo ya kutaka gukiranuka. Umwigishwa wa Yesu tuzamenye inyota afite yo kugerageza gukiranuka. Mtu hawezi kusema niko mwigishwa wa Yesu na neno la Mungu alisoma. Nta muntu wavuga ngo ni umwigishwa wa Yesu adasoma n'ijambo ry'Imana. Hana hamu ya maneno ya Mungu. Ntafite inyota y'amagambo y'Imana. Anachofanya ni kama anasukumwa. Ikintu cyose akora ni nk'aho ari ukumuhara. Lakini utakapoelewa maana ya ufuasi, neno la Mungu utalipenda bila kukata. Ariko numara gusobanukirwa uwakurikiye Yesu, ijambo ry'Imana uzarikunda unarikorere nta gahato. Verset 7 inasema heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Hahirwa abanyembabazi kuko bazazigirirwa. Wakristo wengi leo ni wakonflikti wetu. Abakristo benshi uyu munsi Ni watu wa makomano. ni abantu b'abanyamahanga. Sisemi moja hapa ni moja. Mara nyingi Wakristo wengi leo ni watu wa problematike. Abigishwa akenshi abigishwa ba Yesu ni abantu b'ibibazo byinshi bitandukanye. Lakini wafuasi wa Yesu, ariko abakurikiye Yesu wana bidii ya kuweza kusamehe. bafite umwete wo kubasha kubabarira. Hawakwaziki ovyo ovyo. Ntabwo basitwaza uburyo biboneye. Abamama, wanafunzi wa Yesu, ababyeyi hata kama n'abigishwa ba Yesu, papa usitoke kujana. nubwo mutumvikanye n'umugabo arabwira ababyeyi ntugasohoke mu cyumba cyawe. Mama akikwazika tu na anatukamata wewe, mimi natoka mu cyumba naenda kulala. Mama umubyeyi usitara gato agahita avuga ngo ngiye muri iki cyumba sigara ngiye mu cyumba. Uko mwanafunzi. Ntabwo bisobanura ko umwigisha. Kanisa la Yesu Kristo. Itorero rya Yesu Kristo. Kanisa la Yesu Kristo. Itorero rya Yesu Kristo. Ilitumwa. Ryaratumwa. Na Yesu alipotuma, na Yesu amaze kubatuma, alitutuma kufanya mambo mawili. Yadutumye gukora ibintu bibiri. Kanisa alikutuma kufanya wa Kristo. Itorero ntabwo ryatumwe guhindura kugira kanisa lilitumwa kufanya wanafunzi. Ariko itorero ryatumwe kugira abigisha. Haleluya. Amen. Hiyo ndashaka ubimenye kabisa. Kanisa halijatumwa kufanya wa Kristo. Itorero ryatumwe kugira abakristo. Kwa sababu Yesu hana haja na Wakristo. Yesu nagakeneye abakristo. Yesu ana haja na wanafunzi. Yesu akeneye abigisha. Na kwa Kiswahili kuna maneno tofauti tofauti. Mu Kiswahili hari amagambo atandukanye. Wakati mwingine wanaitwa wanafunzi, rimwe bitwa abigishwa, lakini wakati mwingine wanaitwa wafuasi. Ikindi gihe bakitwa abantu bakurikiye. Amen. Nataka tusome neno la Mungu. Katika Mathayo sura yake ya 28, Mathayo igice cha 28 mstari wake wa 19 hadi 20. umurongo wa 19 kugeza kwa 20.
Neno la Mungu linasema hivi, ijambo ry'Imana riravuga ngo enendeni. nimugende. Nataka usikie mzuri. Ndashaka ko wumva Neno la neza. Mungu linasema enendeni. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugende. Nani anayesema enendeni? Ninde uvuze ngo nimugende? Sote tunakubaliana ni Yesu. Twese turemezanya ko ari Yesu. Na haya maneno Aya magambo Yesu hakuambia watu wote. Yesu niyo yabwiye abantu bose. Wakati wa huduma ya Yesu Kristo, Igihe cy'imirimo ya Yesu watu Kristo, wengi walimfuata. abantu benshi baramukurikiye. Lakini miongoni mwa wale watu, Ariko mu mitima yabo Yesu alikuwa na watu wengine Yesu yari afite abantu bandi, ambao ni watu wachache tu, abantu bake cyane, watu wa karibu sana, abantu bagufi cyane, watu ambao walimfanana, abantu basaga, watu ambao walikuwa na watreni, abantu yatoza, watu ambao walikuwa na watreni, abantu yategura, watu ambao walijimwika maisha yake akaweka ndani yao, abantu bafashe ubuzima bwabo babushyira muri watu Yesu. ambao walikuwa wanataka kumfanana yeye kama alikuwa coach wao. Abantu bashatse gusa nayo kugira ngo ababere umutoza. Sio wale watu wote waliomfuata, Ntabwo ari abandi bose bamukurikiye, lakini hao wachache, ariko abo bake baada ya kuwatoza, nyuma yo baada ya kuandaa, nyuma yo kubategura, sasa anataka kuondoka, ariko arashaka kugenda. anawaachia agizo. Yashatse kugenda, aragenda basigira Sio wale wa isezerano. Kristo, Ntabwo yari sio sigira wale kubwa, ntabwo ari lakini abantu ninyi benshi, wachache waliokuwa karibu. ariko bake bari hafi. Ninyi ambao mliona jinsi nilivyoomba, Abantu babona kuko Yesu ninyi asenga, mliona jinsi nilivyohubiri, mwebwe mwabonye uko ninyi mbwiriza, mlishirikiana na mimi kwa karibu. mwebwe mwafatanyije nanjye, Sasa ninawatuma ninyi. ndabatumye mwebwe. Haleluya! Amen. Anasema ninawatuma ninyi. Aravuga ngo ndabatumye mwebwe, Ninawatuma kufanya mambo mawili. ndabatumye gukora ibintu bibiri. Jambo la kwanza, Icya mbere, ninawatuma kuhubiri habari njema. mbatumye kuvuga ubutumwa Kwa bwiza. nini aliwatuma wale? Kuki yatumye abo Na ngabo? kwa nini hakutuma watu wote? Kuki atatumye abantu Kwa bose? sababu ni wale wachache Kubera ko abo ndio bake walikuwa wamekwisha kwanza kupokea Injili. nibo bari barakira ubutumwa Na kwa bwiza. sababu wamepokea Injili, Kubera ko bari barakira ubutumwa wanaweza bwiza, kuwa na uwezo wa kuwasaidia watu wengine. bashobora kugira ubushobozi bwo gufasha abantu. Hauwezi kumpatia mtu kitu ambacho huna. Ntabwo waha umuntu icyo udafite. Hauwezi kumsaidia mtu wokovu kama wewe una wokovu. Ntabwo wafasha umuntu mu gakiza wowe utagafite. Kwa hiyo jambo la kwanza nawaambia, nendeni mkahubiri. Ijambo rya mbere arabwira mugende muvuge ubutumwa. Na jambo la pili Irya kabiri, anawaambia, baada ya kuhubiri nyuma yo kuvuga ubutumwa, mtawafundisha wale watu muzigisha bariya bantu kushika mambo yote niliyowaambia. kugira ngo bafate amagambo yose nababwiye. Kuhubiri ni rahisi, Kwigisha biroroshye, lakini kufundisha ni ngumu kidogo, ariko kwigisha biragoyeho kwa gato. sababu kuhubiri ni kuonyesha watu tu upendo wa Yesu. Kwigisha ni ukwereka abantu urukundo rwa Yesu. Na baada ya mtu kumwamini Yesu, Umuntu amaze kwizera Yesu, kwamba none kumwichaza, unahitaji sasa kumweka chini, kuanza kumfundisha process ya kukoma. ubwo hakenewe kumwica, tugatangira kumwigisha no Na kumusaba. Biblia inasema hivi, Bibiliya iravuga ngo ukifanya hayo mambo mawili, nimukora ibyo bintu uko ari jambo la bibiri. kwanza kuhubiri, Irya mbere kuvuga ubutumwa, jambo la pili kufundisha, irya kabiri kwigisha, na si kufundisha tu, atari ukwigisha lakini gusa. anasema kufundisha ili ule mtu atake asitake ashike mambo yote. Kwigisha ngo wa muntu yashaka atashaka, ariko ayo magambo yose Na ayafata. mtakapofanya haya mambo mawili, Nimukora ibyo bintu bibiri, kwa mstari wa mwisho anasema hivi, umurongo wa nyuma uravuga na ngo tazama sasa nitakuwa pamoja nawe. ngo nanjye nzaba hamwe nawe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunapoangalia shairi hili, Iyo turebye iri jambo, inatuonyesha ya kwamba kanisani sio watu wote walio Wakristo. bitwereka ko mu rusengero abantu bose batari abakristo. Mtu anafanywa kuwa mfuasi wa Yesu, Umuntu aba uwakurikiye Yesu, mtu anafanywa kuwa mfuasi wa Yesu, umuntu uhinduka kuba uwakurikiye Kristo, mtu atakuwa mfuasi wa Yesu umuntu azakurikira Kristo kama anaonekana na maneno mawili. nagaragara ibyo bintu Jambo la kwanza, byavuze. awe amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, Abanza yizere Yesu nk'umwami n'umukiza. na hatua ya pili, Intambwe ya kabiri, akubali kufundishwa, yemere kwigisha. akubali kufundishwa kushika maneno yote ya Mungu, Kwemera kwigishwa no gufata ayo magambo y'Imana akayagira. akubali kufundishwa kuweza kuwa na tabia ya kumfanana Yesu. Yemere kwigishwa kugira ngo agire ingeso zisa n'iza Yesu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo bado tukiangalia hii shairi Iyo turebye muri amagambo, inatuonyesha watu wazi ya kwamba sio Mkristo
yeyote aliye mfuasi wa Yesu. atugaragariza ko umukristo wese ntabwo yakurikiye So kuna hali ya mtu kuwa Mkristo hari urugero rw'umuntu kuba umukristo na kuna hali ya mtu kuwa mfuasi. Sasa hari n'urugero rw'umuntu kuba uwakurikiye. ngoja niwapatie mfano kidogo. Reka baho urugero. Hatujui hali yetu sote asubuhi ya leo. Ntabwo twese tuzi uko tuhagaze. Kuna wale waliotoka nyumbani na wamepigana. Hari abavuye mu rugo barwanye. Kuna wengine jana wameiba. Hari abandi ejo bibye. Kuna wengine alilala mu kabari na anakuja kanisa. Hari uwaraye mu kabari aza mu rusengero. Na kuna wengine hari abandi wiki yote hii amejitahidi kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hari uwagerageje iki cyumweru cyose kugenda nk'uko ubushake bw'Imana. Kwa hiyo sote tunapokuwa kanisani, twese iyo turi mu itorero, wale ambao wanakuja kanisani lakini hawashiki maneno ya Mungu ni Wakristo. abo baza mu rusengero ariko badafite amagambo y'Imana, abo ni Abakristo. Lakini wale wanaokuja kanisani na wanajitahidi kumpendeza Mungu, wanajitahidi kutii neno la Mungu, hao ndio wafuasi wa Yesu. Abo baza mu rusengero bagerageza kumvira amategeko y'Imana n'ingeso za Kristo, abo ni bo Bakristo. Katika kila kanisa la ulimwengu, muri itorero ryo mu isi, kuna aina nne ya watu. hari uburyo bune bw'abantu. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu tuko pamoja. Bantu b'Imana turi kumwe. Tunajaribu kwa haraka tutakimbilia. Aragerageza kwihuta ariko Ningetaka watu bane hapa mbele. Haza abantu Katika maisha ya kila kanisa ulimwenguni, mu buzima bw'itorero muri iyi si, kuna watu wa aina hii. hari abantu bane. Wapo kila kanisa. Kandi bari muri buri torero. Tunahitaji watu bane. Ashaka abantu bane hano. Tunahitaji pia jenda jamani, hata wadada. Hata n'abakobwa baze n'abadamu nta kibazo. Hakuna hata mdamu mmoja. Nta n'umudamu n'umwe. Asante ndugu yangu, asante. Urakoze cyane. Imana ibumvishe. Sogea. Galina. Ili mtu awe mfuasi wa Yesu, umuntu kugira ngo abe akurikiye Kristo, lazima apitie ngazi nne. ni ukunyura ku nzego enye. Nimekuambia kwanza mfuasi wa Yesu ni nani? Uwakurikiye Yesu ninde? Mfuasi wa Yesu ana maneno matatu. Uwakurikiye Yesu afite amagambo atatu. Jambo la kwanza ni mtu ambaye amemwamini Yesu. Icya mbere ni umuntu wizeye Yesu. Haleluya. Amen. Baza mugezi wawe wizeye Yesu. Wewe ushobora kuba uri ariko unijya. Na termometre tufite yo kureba abantu wizeye Yesu bakayise na termometre tufite. Ariko ni wewe ndio mwingine. Ni wewe ndio unajua kama kweli umepokea nani? Yesu. Ni wowe uzi neza niba warakiriye Yesu. Jambo la pili, icya kabiri, wanafunzi wa Yesu, abigishwa ba mtu Kristo, ambaye ana attitude, ana nia ya kutaka kufundishwa, ni umuntu ufite muri we gushaka kwigishwa, anatamani kufundishwa, arifuza kwigishwa. na tabia ya tatu, Ingeso ya gatatu, wanafunzi wa Yesu, umwigishwa wa kila mara Yesu anajitahidi kufanana Yesu agerageza kugira ngo ase na Yesu kupitia neno la Mungu. anyuze mu ijambo Sasa ry'Imana. kusudi akomae na kukamilika kuwa mwanafunzi wa Yesu, Kugira ngo akomere abe umwigishwa wa Yesu, lazima apitie katika hatua nne. ni ukugira ngo anyure mu ntambwe enye. Na hizi hatua nne ziko kila kanisa kwa ulimwengu. Izo ntambwe enye ziri muri buri torero muri iyi si. Haleluya. Amen. Mwangalie kwanza unaweza kumuuliza wewe uko mndambo ya wapi pale pale. Wowe uri mu yihe ntambwe aho hose? Hivi tulivyo hapa sisi wote hatufanani kiroho. Uko twese duteranye gutya mu mitima yacu ntabwo dusa. Tuna ngazi tofauti za uongozi wa kiroho. Dufite inzego zitandukanye z'ubuyobozi bukuru. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu wetu ni mwalimu mzuri sana. Ariko turashima Imana kuko Imana yacu ni umwigisha mwiza cyane. Yesu ni mwalimu mzuri sana. Yesu ni umwigisha mwiza cyane. Ni mwalimu wa wajinga. Ni umwarimu w'abaswa. Mwalimu wasiojiweza. Umwarimu w'abantu Mwalimu batishoboye. wasiojua kitu. Umwarimu w'abantu batazi ikintu Lakini na ana kimwe. uwezo wa kuwasaidia hata wajinga. Ariko afite ubushobozi bwo kubafasha kugira ngo Wale babe. wote wanaokosa akili. Ababuze ubwenge Wale bose. wote wanaokosa kosa. Babandi bose. Wale wote wanaohisi ya kwamba hawana akili fulani. Abo bose bariho batafite ubwenge Yesu runaka. anasema njoo kwake. Yesu aravuze ngo nimuze. Yeye ni mwalimu wa wajinga. Ye ni umwarimu w'abaswa. Mwalimu wasiojua kitu. Mwarimu w'abantu batafite ikintu na kimwe bazi. Lakini aliye na uwezo wa kuwawezesha hata wao. Ariko afite
ubushobozi bwo kubashoboza. Kundi ya kwanza ambayo iko kwa kila kanisa, kundi Ubwambere ya kwanza katika maisha ya kuwa mwanafunzi wa Yesu icyambere umwigishwa wa ni Yesu kundi ya watu ni wa Kristo, lakini wako kwa kundi la njoo uone. ni grupe y'abantu bari muri Kristo ariko bari muri cya gice cyo kuvuga ngo ngwino urebe gusa. Tuseme wote pamoja, ngwino urebe. Icyiciro cya mbere ni ngwino urebe. Tuseme wote ngwino urebe. Tuseme ngo jamani, kwa nini si Mufasha cyane kubera iki mutamusubiza. I want you to say after me. Please be together with us. It is just a teaching. Ni mafundisho tu. Ni inyigisho. Haleluya. Amen. Niko nakuambia aina ile ya watu walio katika kila kanisa la ulimwengu. Ari kuvuga ibice bine biri muri buri torero ryo kuri iyi si. Sasa nitaangalia kupitia hizi hatua nne, wewe upimi huko kwa kipimo gani? Arareba Kuna hata wababa wengine akikwazika kidogo siku 3 hakuli chakula mwingi. n'abagabo nabo yasitara gato gusa akamara iminsi 3 bamutegura ameza nabi. Lakini Jumapili tunakuja hapa. Ariko ku cyumweru tukaza hano. Hiyo ni nivo ya Mkristo. Mwanafunzi wa Yesu atatambuka, yo atasamehe. Umwigisha wa Kristo arenga ibyo akababarira. Sema amena. Amen. Amekwaza mwenzako babarira. Babarira. Sababu turategekwa kubabarira. Turategekwa kubabarira. Ijambo hili Ni ijambo ry'Imana. nasema yote kidon misericordia. Wanaheri wale wanaosamehe, Hahirwa abababarira kwa sababu nao watasamehe. nabo bazababarira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wale watu wote walio na tabia ya kukataa chakula kwa sababu wamekwazika. Abantu bagira ingeso yo kwanga ibiryo ngo kubera ko basitajwe. Kwazika ni sitakula. Yasitara gato niba musitaje Sasa gusinda. unapokataa kula chakula Ese iyo wanze kurya ibiryo ubabaza nde? unaumiza nani? Ubabaza nde? Ntiwibabaje wenyine. Nashauri wale wote wa Kristo akikwazika kidogo anahama chumba, anaondoka, hata semesha watu. Wewe Aragira inama abakristo bose iyo usitaye apana kuva mu cyumba mugende cyangwa ngo wange no kugicyana. mwanafunzi wa Yesu hata akwazike kwa kwaye, hata acha kwaye, hata ondoka kwa kwaye. Umwigisha wa Yesu ntabwo azasitazwa muri korali ngo areke korali abivemo. Wamama wa Kristo, wanafunzi wa Yesu, hata akikwazika, hata ondoka kwa chama cha wamama. Ababyeyi abigishwa ba Yesu nubwo bagira ibigusitaza ntabwo wava muri groupe y'abantu. Lakini anatambuka bila anasamehe na tumia. Arabirenga akababarira. Vuga kutambuka. Vuga gutambuka. Sema kutambuka. Tambuka. Ndio vitu sitaza na kutambuka, ndio kutambuka. Haleluya. Amen. Tunapenda tutambuke bila kutambuka. Mugenzi wawe byose kubitambuka. Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu Ubwo umwigishwa wa Yesu na tabia mbalimbali ambazo anahitaji kuonyesha. hari ingeso zimwe na zimwe ategekwa kwerekana. Ngoja niruke ule mstari wake wa 12 nasema. Reka ajye ku murongo wa 12. Tunapoonyesha hizi tabia zote kama wanafunzi wa Yesu. Iyo twerekanye ingeso zose nk'abigishwa ba Kristo. Mstari wa 12 unasema hivi. Umurongo wa 12 Ungependa avuga watusomee kwa Kinyarwanda ndio tutamalizia. Somere ku Kinyarwanda. Mstari wa 12 unasema hivi. Akabiri haravuze ngo muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Amina amina. Amen. Nitakusema nazoea sana kuhubiri kwa Kifaransa mnisamee. So Yamenyereye kwigisha mu Gifaransa mu mubabare. Arashaka kuvuga ngo kuna zawadi kubwa. hari ibihembo binini cyane. Hata kama tunaonekana ni magumu, tunateswa, tunasumbuka. Habe nubwo turi mu ngorane no mu bitugerageza. Lakini iko siku tutaona faraja. Hari umunsi tuzabona ihumure. Iko siku Bwana atatupatia ngororano. Hari umunsi Imana izatugororera. Iko siku tutaona recompense, tutaona zawadi kubwa. Hari umunsi tuzabona ibihembo binini cyane. Maisha yako ya kuwa mfuasi wa Yesu, Ubuzima bwawe bwo kuba uwakurikiye Yesu yana zawadi kubwa. afite ibihembo Maisha binini yako ya cyane. kuwa mwanafunzi wa Yesu, Ubuzima bwawe bwo kuba umwigishwa wa yana Yesu zawadi kubwa.
ufite ingororano mu Biblia ijuru. inasema hivi, Biblia iravuga ngo dunia na raha na furaha yake itapita. Biblia iravuga ngo isi n'ibyishimo n'ibinezeza byose bizava. Haleluya. Hii furaha ya dunia hii itapita. Uyu munezero wo mu isi uzava. Kila kitu tunachokiona duniani kitapita. Icyo tubona cyose kuri iyi si Lakini kizava. wanaochunga neno la Mungu, Ariko abafite ijambo walio ry'Imana, wafuasi wa Yesu Kristo, abakurikiye Yesu wataona ngororano nzuri. bazabona ingororano mu ijuru. Wataona ngororano nzuri. Bazabona ingororano mu Wataona ijuru. ngororano nzuri. Bazabona ingororano mu Hari ijuru. ingororano Imana yatuteguriye. Hari ingororano Imana yaduteguriye Turayibona kabisa. tuzazibona. Ariko icyo tugomba gukora uyu munsi no kuba abigisha bande inzira imwe yo kudufasha kuba abigisha ba Yesu n'inzira ebyiri gusa. Ya mbere ni ukumwakira Yesu Kristo nk'umwami ya kabiri ni ukutuza ku birenge bya Yesu, no kutuza ku birenge by'abakozi b'Imana, kubera batufashe mu kutufasha n'inyigisho bitatusaidia kuendelea kupanda nivo. Mu kudufasha mu nyigisho bizatuma dutera intambwe tukazamuka. Naomba wale wote viongozi wa maserili, ndasaba abayobozi b'amatorero y'ibanze bose, uko na responsabilite kabambi mufite inshingano nini ya kudevelope mafundisho kuhusu kuwasaidia watu maserili. gukora inyigisho kugira ngo mubashe gufasha abantu mu matorero y'ibanze. Hatuhitaji ndago tukeneye abakristo gusa, ariko tukeneye abigisha ba Yesu. Imana itufashe, Imana ifashe, twese tuba abigisha bande. Imana ibahumurije.